isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen, papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat tin ta ikanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu kanipagayam tayo nga arman. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, jakon agpalpalikaw pay. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga arman. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko apatsak ang makaibati iti adal ken mangted inspirasyon nang runa kadag iti padak akas lamaibusan iti arak. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti agsalaysay. Nagbanglumot kang tilot-lutom, Arman. Siyempre nang. Inggisak namin iti bawang kanlaya, iso at talaga nabanglo. Anya ngay day talot-luto, manak ko. Dinardaraan nang. Naimbagla nga pulutanon mi inton madamdama. Nukasta, aginom kayo manan. Katwa na. Nalpas nga ron ti piyahin, di ag-happy-happy kami may. Unang minalom kayo matan nga agin inom iti arak. Apay, di ka maasyan di tabakim. Saan mat nga idaw-dawat? Ngam kasanon no agsakit ka gapo iti kanayon a panaginom mo iti arak. At dayta kayo man ang nakunak nanang. Rogyan nyo man ang tag-sermon. Kasano kat dayta mo't inom ti as-asikaswam. Saan mo't Kat no naggagitak mo't nagtrabaho? O naikilakid din aya. Ay, jakam mo kan ka, Arman. No adan to dakas amapasamak kan ka. Awan to ti pagpabasulam, tanatangken mo ti ulom, Arman. Hello, honey. Good morning. Good morning, Tarupam. Ha? Ne, apay manan na ya. Anya manan ti basol ko ken ka, honey. Nalaos man siguro ti bartak mo idi rabiian niya. Iso nga itamla ang asumbatan ti tawag ko kang ka. Ha? Ay, kwa. Ay naapo aya. Agingkat kaano ti kasta nga ugalim, Arman? Hindi ka kadin agungat, Jenny, my love. Sana balit, tasag paminsanak lang mat na mabartak. Anya asag paminsan mat nga sasawang? Katno danda ni minalam kayo kanumat nga gininom. Ay na, fake news ti nakadaron kan kahani, my love. Sana po do minalam kami nga aginom. Sag paminsan lang mat promise. Ay sus, nabayagan ngam amuka manipod ulo aginggat dapan, Arman. Siyak ti asawam. Iso asyak nga ron ti patsam, honey. Asawa met. Hoy, Arman, dinakman awag-awagan iti asawa, tas antapay met nga agasawa? Ha? Ulitak saan tapay nga agasawa, tas antapay met anak kasar? Pudno, isuntumat lang titurong na, sana ya? Depende, Ha? No di mo idyan ti kasta nga ugalim, jaklaan mon, Arman. Agbalbaliwag to, inton agawid ka manan, honey. Promise. Manang Christy, buludak man di may sa alugan mo. Tayso ti usarak amang sukon ka ni Jenny iji airport. Ay katwa na, kaano aya asumangpet? Inton Sabado manang. Daytoyan asabadaw? Uwan manang. Aguray ka. At dan samot gayam arkila jay Fortuner inton Sabadaw. Apay no jay tulatan van ti usaram. Nagdakkel mo't unay no jay van ti usarak manang. Angam na iso lang ti bakante. Mabalin la tamot Sige. Umay kan tulatan ijay balay ta umay mo kitaan ading ko. Sige manang. Kat itapay lang agyaman akon. Awan anyaman na ading ko. Sa paam tulat tangarudan nga umay alaan inton Biyernes. Iti kasta, ma-check up mo pa'y sakbay nga ibiyahe. Uwan manang.
Yahoo! Juane! I'm home! Ay na, nabartok ka manan, Arman. Slight lang mo, honey. Diyak kayat lakit di makikaida iti agat arat. Iso dito yung kasalas ang maturog. Ano niya? Hanggang Saan ka Jenny. matsiguro atulang tapno saan mo anang nagtiimbagak, Arman? Okay. Dito yung nga rin sala sa maturog no isut ko nam. Honey, my love, so sweet. Medyo nabayagmat asaan da ka nakasangong iminuma, pare Arman. Mga ron pare. Kasano kat ma-outside ako lambuak mat ngamin. So kapilitan nga insardan ko pa lang ti uminom iti nagawid ni Jenny. Ngam ita ta nagsublin iti abron. Nawaya ka manan, kasta ka di pare. Ha? Kato na pare. Isong aginom tayo manan. Ayos pare. Single ka man nga rudin, ano kasta, pare Arman. Nauna ya pare. Isong aginom tamanan. Ayos pare. Single ka man nga rudin, ano kasta, pare Arman. Nauna ya pare. Isong aginom takit din. Tapno makaduta. At to yan te order mo abir, Arman. Agyaman na klani. Oh, agtugaw ka. Uminom ka mo ta. Oh, ato ti paso. Thank you. Cheers. Cheers. Ano ka din nobyo? Edi ngam na ita, awan. Sika ngay, ada ka di nobyang? Kinapuno na. Kabray-break nila. Anya? Na ito tagpaiso. Awan ka no ngamin masakbayan na iti kaskanyak nga artek. Iso ka di ti makagapon no apay nga agin inom ka manan ita. Kasla-kasta na. Dandani inaldawak mo't kat di nga uminom ha. Hanggang sabali kayam na masaktan ka. Tiyamok kat okay lang. Hanggang saan kayam? Ngamin ay ayatek unay-unay ni Jenny. Kasla jak kabaalan na mapukaw iti biyag ko. Jak kabaalan, lani. Awanan na lang. Awanan. Talaga di na kung kayat ni Jenny. Ay na, basol mo matlaang no apay asininaan na ka ni Jenny, Arman. No di mngag ka kumaidi kanyak. Di saan kumaan na pasamak ti kastoy. Asinumot nga iti saan ama uma iti kastang ugalim. Nasing putak mo na. Nagagitak ba? Natayarak pa. Apay nga sininaanak na dyan, Jenny. Apay nga na lang. Basol mo nga rod, taartek ka mo't. Oo, ti ko na yung kiti, andan sa bali alalaki, ti biyag na. Saan nga umanay arason, ti kinartek ko, tapno sinaanak. Sige man nga rod. Apay ti ko na, jak ka ba lang ti panangisina na kanyak. Salbagkit di na dyan, papay. Apay iso na lang ay ti babae di ti lubong. Ala. Sumrekan iti silid mo. Taing ka maturog ang nanak ko. Kasta unay abartag mo. Iso adi mo man amon tilablabidom. Asino nga'y di babae nga'y nyawid ni Arman, nanang? Nubya na kanumot. Manan? Ay, kasaritam tuman kit di kapsat mo, Kristi. Awan mo tendeng-tenggen na. Ay na, bayan nyo latan ta aramiden na ti kayat na. Laklakayan mo ten. Amunan tinasaya at saan para itibagbagi na, nanang. Sa bagay mo't kit di Ngamawan kastay kasaritam tulat ta, anak ko. Sige, takasaritak to, apaman asumangpet ni Arman, nanang. Arman, huy Arman, agriin ka ditan maluman. Ay, anyat oras na ya. Agalasing kun iti malam. Kasta ya. Nih, jak na ngagda-alarm ko .
Nagalarm itay. Ngam inadap ko ta na imas matiturog mo. Ala, bumangon ka ditan, tamangan ka pa Sakbay amapan ka ag biyahe. Apag guston to, apumudot ti impapudot ko adigos mo. Well, insaganam kumamot na ati pagsukatak. Wen, nakasaganan agraman titwalyam. Ala, bumangon ka ditan. Sumarunukan iji kusina, ta idasar konti ka nam. Bilibak mo't iti kinaportak mo, pare Arman. Kinapartak kita niya. Iti babae Ha? Anya ti kayat maasawan. Sakbay kini Jenny. At dapay doon nga imo na anak karelasyon mo. Saan ka di? Awan pare. Ni Ruby ti mo na. Dua atawan mi matanag din na. Ni mat alma ti may kadua. Ang nauma dagos. Nasurok lang nga makatawan mi anak din na. Ay, ni Jenny. Isu ti kabayagan. Dandani pito atawan mi matanagayan ayat. Kahit idim break na ka ni Jenny. At dadagos ka sugat na. Ha? Wala. Talaga kasta tibiyag pare. Anya ngay nga ron kat dinakmutan kayat ni Jenny. Iso nga imbirok kon ay iti babae ang mangayat kanyak. Ngam ti saludsod. Ay ayatom ka din nila ni. Wano pampalipas oras mo lang. Ha? Ay ako. Agsyat takit di pare. Sa bali man ang tinagturungan ti saritaan ta. Karga akong ti basom tag-cheers ta. Oh. Ay katuwa na pare. Dahil talaga yan. Oh, atay. Cheers, pare! Cheers! Agpudno ka man kanyak, Arman? Oh, anya kumangit, ipudnokin ka lani. Ay ayatom ka di pa'y laang ni Jenny nga ex-girlfriend mo. Anya? Pag kunaam kumamot nga yakasta. Kanayon mo mat nga i-heart dagiti post na iti Facebook. Ha? Saan lang nga data? Kanayon ka pa'y nga ag-comment. Kan nakitak iti messenger mo, nga i-chat-chat kan aw-awagang pailang ni Jenny. Nang imbaga ngamin kan kaaya, apakibiyangam ti cellphone ko. Inton maminsan, di mo pakibiyangan ti cellphone ko, tapno saan natila makitkitam. Nawatam. Nanang. Nay, apa yon la ni balasang ko. Agdardaras ka mat. Ni Arman nanang, intarita ka no iti ospital. Anya, nay, apay ka no. Anya tinapasama kini Arman lanay. Na-stroke ka no kabayatan ti panagbiyahe na iti taksi nanang. Anya, kasanon ti kasasaad na. Kumusta ka nun ni Arman? Naispalmat kat di ka nun iti pagkat nanang. Imay ko lang ang imbag atap no amuyo mat. Kahit mapan ka kadidya ospital, kapilitan ananang. Mabit lang nga ro, taayabak ni tatang yaw, tagigiddan tayon amapan idya ospital, balasang kao. Nukunak mat ngamin nga isardeng mon ti uminom iti arak. Ngam nagtangkan mat ti ulom. Anya nga ita, nagistayan ka lang arudan. Nga ron. Kunak no, nga ron no. Matay ako. Adutin reseta ti doktor nga agas mo. Saan lang ang adaita? Masapol mo pa ikanot ti ag therapy. Tapno ag subli ti sigod ti pigsakan panagsaom. Why? Gas. Tos man, ano, no gasta. Kapilitan No di mga kakumaidi kanya. Di saan kumamot anapasamak kan ka itati kastoy. Di na ko sermonan basol ko. Maudin da ito'y ang panagsaludsod ko kan. Kat sapay la kumata maitid mo ti husto asumbat dagiti saludsod ko, Arman. Anya manunday ta ayala ni. Ay ayatam kadipay lang ni Jenny. At dayta ka manan akunak. Di mo't napagsaritaan tanday ti abanag. Uwan, ngam kadagiti makitkitak. Saan laang anaing kabsatan tiriknam iti ex-girlfriend mo? Ha? Sa anak abulsak, Arman. Sa anak atulang.
Kang runaan iti amin sa anak aromot. Tao ak Arman, ket addamot riknak amasaktan. Manipod nagdanata. Jak pulos nagkurang anang asikaso ken ka. Ha? Agdwa atawan tameten ngagdandan na. Pinagserbian ka Arman. Amom dayta. Impay ko amin akabaelak tapno maparagsak ka. Lani? Kanayon ka mabartak. Ngem inan-anusan ka. Inas asikaso ka. Idi na stroke ka. Saan ka met abinaybayan? Syakti kanayon nga adda iti sibay mo. Aging gaan nakarwar ka iti ospital. Ket syakti nang ipa-check up. Ken mangkuy-kuyog kan ka amapan agpa-therapy. Jakmat isidir dagitaan aramidak. Ngem kasla jakon maanusan ti kastoy a sitwasyon ta. Ken kasla dinak makitkita. Ha? Anya ti kayat maasawen? Manipod nagdanata. Jak pulos narik na ti panangipatag mo kanyak. Ha? Tangay di mo mat masungbatan iti diretso ti saludsod ko. Nasaysaya at laangan siguro no agawid akpay laang iti lugar mi. Ha? Hanggang... Nakapagdesisyon ako. Iso adi na kun lapdan. Tauray anya Peter aramidam. Talaga nga agawid ako, Arman. Kahit anya ngay ita, Arman, pinanawan na kan nila ni. Wan nga rot, nanang. Basol mo ah. Dahito yun ti bagbagak pailaang idikan ka. No dimngag ka kumakada kami kinitatang mo. Di saan kumamot na napasamak ti kastoy. Itaklang ama amiris, nanang. Itapa itanaladawan ti amin. Baring nagsublimot lang nila ni. Awanan nauman kan kanila ni. Gapo iti kastang aramid mo. Binasaktam tirik na jay tao. Iso adikan mang namnama asubyan na kapay. Anya nga tati kasayaatan nga ramidag. Tapno subyanak nila ni nanang. Ay, jakamukan ka anak ko. Padasam ang awagan nila ni. Tapno makapagsarita kayo itinalapat. Di na nga rod sumpatan ti awag ko. Agaraman nagiti chat kan text ko kenkwana. Ay katawanan Talaga nagpatinggamot siguron ti anos na kan ka. Gunggo naman. Day tati maalala ti kasken ka anatangken ti ulo na. Dua abulan meten tinapalabas manipod pimanaw nila ni nga magingga ita saan pay anagsubli. Di na matpulos sungbatan dagiti text kan awag ko kenkwana. Nga makitkitak ti post na iti Facebook akadwa na ti pamilya na ije lugar da. Madama nga agrek-recover ak pailaang gapu iti pan naka-stroke ko. Inidyak matan ti arak, ket planok ti mapan agpasyar ije lugar dalani, apaman nga agimbagak iti husto. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Arman. Ken ka pagayam, Arman. Maminsan pay, napanaknakan manen at ibabawi kat kanayon nga adda iti udi. No apay met ngamin, as hatayon to agnakam wenno makaamiris, no adandakes a mapasamak kada tayo. Alakat agpaimbag ka pagayam Arman. No may papanmet iti kunam a planom, ay kat awan kas iti ipadas mo. Anya nga iti ammo tayo. Amangan met no or-orayan laang nila ni amapanaknakam at talaga anagbalbaliukan. Kang runaan iti amin, ipaay mo matan kenkwana tipudpud no apanangipatag, panangilala ken panagayat asap-sapulan na. Alakastan pagayam Arman, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.